Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka maulai taun dorbar harangkat kiseng beper na maulai hanya kesngi kala kentui kisamla ki bashimi kisuloi na ki pulit ban penpai no habai keren batuba H war coordinator ka maulai taun dorbar ulai itu ba haka jingelang dak wei kesur la shimru ya karai ban kentui kitu kisamla ki bala shim ya kusuloi haka khat santerik Unailar arjar arpuai na police outpost hamaulai ban penpai no hakino kino kiba kisnaujan bat kanam don kano gijing penat kendon yiki kumbala kular da kesorkar menin ngila don gijing kendu mentabak deputy commissioner ngila don gijing kendu bat uchi minister bat kunjuru bat deputy chief minister baru angut i menteri badan buram kila penpawe gijing snokhya ya kai kepala jah hak tu sngi ha kepala don kejing syak ni no kita kitiar ki am sila banong bak kepala don ru kejing ja ki ba penun rak ya kejing song sia kum bangila jo kejing keren bat chief minister by deputy bat EDC mene kejing lang ru ngilai perhat bangin ai ka apil syakito ki khon samla kiba hoi ha tu kadi kapur jong kejing dom ha tu sni kadi kapur kaba kejing dom ka kiu kila kumne ya kai ka kile kum tamne ha kejing lang ngile keren le thir bha kalong bangin kerpa ki bakin sumha banwan shakhmat pentip hagino kino kibrio ki ba khila ban shania la kalong kilang basnong la kalong hai MLA la kalong MDC ban ai ka jiktip kat kum ka kular kapana chief minister hiwang ngi don kam tang ye kitia ngem don kam ban tip ki brio te ula ai ki kular bakanum don ganu ganuru ka jing penstam ni tang ko we ka longba ye ki kitia ye ka kil kum sim kin sngobha ban tip ban phai no la ki berat hanu no jakaru kila se ban pen pawil di kila ban tho di ni kot ban ai hu nu responsible citizen u jongka shnomulai bakit clear bagi pentip kenang ban la ban recover biang ya kita kita kadai kabangia keren bangia hliu jumut bakan dei tangka apil nakaliang jongi gimana alpin kena mana balik ke tukar kata ada kau ngintip di kena ba maulai ni di bom dei maulai di ngintip kita dari kum collective responsibility ka jongi ban restore dia ka suk kesati orang situ menta baka ka sarkar celar kat bat ka tanat kulit bat ka intelligence yang sarkar ilo concern mai kani yo kalong ka weapons on the loose istilah weapons on the loose tingi ting ba yo kini kena ki pendokam baklah kata hakani ka benta kalong ba kenang penora ya ka jing sok sengai hak sinom pijuni ni kerpat ni apil ke ji tu ki balak kum ya baklah ka tuski ho ya jing shit bapli hak jing dom ka jing bitar sela ya ka ga baki kulit klale aksi nong molai ni lesi hishim tu senjap pan shim tu kali ban unjuk rai kitia regimdan cikti par ki beri ki di ban she ki rai kitia ngimti lagi ek bagi om ngata kismo kulut mesim yeno ki beri ki shania sobha ba kin pentip si kita ki beri ki shania lesi indi ki ramba sinong kan sama sinong sen balak ni kinom mikmat ki jongiru ni ki jongkiru ba kin pai ki lebai jing tho ne lebai telefon kalau confidential ngin ni mangi bagi saya shimti cuba tak pentip sya asal selamat pulun dan syaka HWC nak kalian kajungi pat kira ai harta di Quran kalau lo confidentiality tu kena penpau kertam boleh kata tinggal isu di cimbe ketia dekat ke jing dalam kedar parsinong mentai kakak terik lo kali ke failure jongki ya ke bagila ship jendan ya ke jim kabar lui jong orang ba nak somolai jongi ulit Chester Field thank you tementaro hagaji sisa namar kadai tangka meeting ke bala khot ya ki orang ba som jong somolai menen keski kasadon kata kaji ekran kapil ndai mangi ngingi shania bat namar bakadai ke duty jong kibreu kibadan pukaan ki intelligence jong ki kinwat don yo la poi man sa Bangladesh kadai ke duty jong ki tengi pada namar bakadan kata ka request nagliang jong sarkar menen ya ki rulang ba
lande ya ki ramba shnong ngi apil kelum kani kalau ka apil kelum ke jongi lada don manor hari ya kata re kamde ke duty ti jongi ka shlong tangga pi te ke duty ke ke jongki breu ke sarkar lemba ka intelligence le ki breu jongki